Ekitabo kya Yohaana eky'okubanza eshuura ya 4. Emyoyo y'amazima n'ey'ebishuba. Abarikukundwa, mutiikiriza buri mwoyo gwona, kureka mubanze mwetegyereze emyoyo ku erabe eri eya Ruhanga, ahakuba abaanabi bingi ab'ebishuba baizire omu nsi. Aha niho tumanyira omwoyo wa Ruhanga. Buri mwoyo gwona okugamba ku Yesu Kristo yaizire omu mubiri guba niguruga ahari Ruhanga. Kandi omwoyo gwona ogutagamba Yesu gutyo guba gutari gwa Ruhanga. Ogwo n'omwoyo gwa Antikristo ogu mwahuriire ngu nigwija kandi na hati gwahikire omu nsi. Imwe abaana bato muri aba Ruhanga kandi mubasingwire, ahakuba omuri imwe nimukuru okukira ori omu nsi. Boona ab'ensi nahabwekyo nibagamba eby'ensi kandi n'ensi nebahurira. Itwe turi aba Ruhanga, omuntu weena omanya Ruhanga atuhurira, kandi otari wa Ruhanga tatuhurira. Aho niho tumanyira omwoyo gw'amazima n'omwoyo gurikuhabya. Ruhanga ni rukundo. Abarikukundwa tukundane ahakuba okukunda kuruga ahari Ruhanga, kandi omuntu weena ogira rukundo aba azairwe Ruhanga. Otagira rukundo tamanya Ruhanga, ahakuba Ruhanga aba rukundo. Omuri eki nimwo okukunda kwa Ruhanga kwayorekiirwe ahari itwe, obu yatuma omwana we omwe nyamunegyere ngu tube abahuriire ahabwe. Omuri eki nimwo okukunda kuri. Titwe twakunzire Ruhanga, kureka niwe yatukunzire akatuma omwana we kuba ekarabo ahabw'ebibi byaitu. Abarikukundwa, Ruhanga ku arabe yatukunzire atyo, itwe tushemereire kukundana. Tihariho omuntu orareebire Ruhanga. Ku tukundana, Ruhanga aguma omuri itwe, n'okukunda kwe kuhikiirizibwe omuri itwe. Okuguma omuri Ruhanga nawe omuri itwe. Aha niho tumanyira ngu tuguma omuri we nawe omuri itwe, ahabw'okuba akatuha aha mwoyo we. Itwe tukareeba kandi twahamya ku Ishe boona yatumire omwana we okuba omujuni w'ensi. Omuntu weena orikumanya ku Yesu ari omwana wa Ruhanga, Ruhanga naaguma omuri we, kandi nawe naaguma omuri Ruhanga. Itwe nitumanya kandi nitwikiriza okukunda ku Ruhanga atukunda. Ruhanga ni rukundo, kandi oguma omuri rukundo niwe aguma omuri Ruhanga, na Ruhanga akaguma omuri we. Omuri eki nimwo okukunda kuhikiirizibwa omuri itwe, ngu tugire obumanzi, tutaritiina aha kiro ky'orubanja, ahakuba nk'oku ari nikwo niitwe turi omu nsi egi. Omu kukunda tihabamu bwoba. Okukunda okuhikire kubingira aheeru obwoba, ahakuba obwoba bugyenda n'ekyeneso, kandi oine obwoba aba ataine kukunda okuhikire. Itwe nitukunda ahakuba we akabanza kutukunda. Omuntu weena kwagira ati ninkunda Ruhanga, haza naayanga mugyenzi we n'omubiihi, ahakuba otakunda mugyenzi we ou areebire tabaasa kukunda Ruhanga ou atakareebaga. Kandi twine ekiragiro eki ekyarugire ahari we ngu orikukunda Ruhanga akunda na mugyenzi we.